tun tuma hian Thlawhna kan tiang chi siam dan Danglam le dangdai ber te kanen hodona khualzin phur atanga mimal ta te abika siam le indona na mante po ahuam thei anga thil om dan pa ngai pi alam shet hi mi te hip na tan hian that chang a om ve a asiam tu te phur zong tak alo ni po anianga anduan dan dangdai tak tak te kanen hodon ani Airlander he Airlander Thlawhna hi fit zathum le pahnia sei ani a hemi awang hian khowela Thlawhna lian ber ain fit som ni le pasar in a sei zoka he Thlawhna hi boruaka ninga chung cholmi alawin a thlok theya in hriat po nan le thil in thon chhon na ta na man na satle ani a sipai le sumdong lamte po in an bung ruwa le thil je sang sang phurkul nan an hmang na sa hle ani hetiang Airlander ten hi Thlawhna siam Danglam Trim Company British manufacturer for United States Army tena an siam ani a an hmang tangkai hle ani car thlok thei tun tuma kan hmu hi helicopter ani lawa emo helicopter chau ani lawa ti ila adik zok ome hei hi car thlok thei ani a movie vela kan hmu anga suang to na rigot nilawin hei hi atak nge yan siam chu ani a hetiang car thlok thei man hi euro noi thum bor velte ani a aming hi tera fujiati ani a abi ka siam ni in chan sang sang awangin nipui te hne na lei thei tura ral chu ero alani lo thum Dream Chaser hei vetung hi spacecraft man non thei renewable spacecraft anti USA siam chu ani a he spacecraft hi Alba 5 anti atanga lanstum ani a spacecraft dang ang lo takin runway pa ngai ate po pa ngai takin atlan thei don ani Thlawhna pa ngai angin du du in a thlok kul thei anga he spacecraft hi kumsang ni som ni hian launch man tum ani Flyboard Air kumsang ni le som paruk ain her chu ma khan chuan hetiang ang hi mu tur ala om ngai lawa hetiang Flyboard Air anti hi kumsang ni le som paruk khan Frankie Zapata anti chuan asiam chuaka darkar khata mail za som ni a chaka thlok thein fit sing khat chuanga sanga te po a thlok thei thunga hetiang Flyboard Air hi dollar nuai ni le singa man bor vel ani a boruaka hian minute som vel a om thei nia chut ani achuang to ten an soidan chuan hetianga chuan hi thil har salutuk ani lem lawa mi minute nga tanga som bor vel ain zir chuan pa ngai takin a khal thei mai do ni in an soi ani Belunga he aircraft vetung hian London Danglam tak mai anaya Alandan hi Belunga whale kan ti nen hian ain ang le a chumi awang chuan he min po hi phuasak ani a he Thlawhna lian tak mai hi kumsang ka zakua somkua le pali khan siam chu ani a Airbus company ten Thlawhna par sang sang phur kul nan le bungra lian tham phur kul nana an duan ani a akhata thil a phur hian mel sang khat vela thui thlok thei tura duan ani a thil phur hi chan ve vela adi tlem ve thung ero chuan mel sang thum don thlok thei tura duan ani thung Bale V22 Osprey helicopter anga kan siar tel don ani chuan khowela helicopter thlok chak ber ani a hnai ber tu pakhat Russian helicopter KA-50 alligator hi darkar khata mel zani som bor vela chekin a thlok ve thei ani hei ve thung hi helicopter le plane in kop ani ve thunga Bell V22 Osprey hi US Air Force tena an man thin ani a he siam dan Danglam tak awang hian a thlo chak thei zong hi darkar khata mel zathum somnga zet ani a Des 97 Raider he helicopter vetung hi Des 97 Raider di ani a chip vir kan ti achung vir ang hi pahni lai mai anaya he achung vir pahni da hi asir tanga thunun ani a hemi awang hian thlo po a thlo chak thei pha hle a darkar khata mel zani samnga le pathuma chakin a thlok thei ani SR-71 Blackbird khowela aircraft a chuan adanglam berpol ani a ari aya le thum zeta chakin a thlok theya hetia thlochak ema wang hian he jethi sa hle thinin degree Fahrenheit zali zeta sa te ani theya
he speed chak tak awang hian alama missile local chu voi sang li vel lo bum man tura duan ani he SR-71 Blackbird hi supersonic spy aircraft ni in kumsang khazakwa samruk le pali atanga kumsang khazakwa samko le pariat chunga US Army tenan man ber ani a hemi chung hian hetiang aircraft somthum pahnih an siam te hi voi khatma ka thlak anni lo ani Dakar khata mail sang ni za songko pahnih a chaka thlokin war record tepo alo siam to a he aircraft a anvu camera hian van sang atangin fit sing riata la om motor number tepo thla azula thei ani he thlawhna hian a big liau liawa siam navigation system R2D2 anti chu amanga ton som le pasari arit thlawhna hian thlawhna tui ton som nga vel hi minute som sari atanga som ko chung velin amang man ani XB-70 Valkyr he aircraft hi kumsa khazakwa som nga chawa siam kha ani a van sang atanga bom thlak tu tur high altitude bomber ani a he engine paruk mang Valkyr hi fit sing sari vela sanga mail sang khat vela thui thlok theitura duan ani a atlamor kil ve hi dirgisam rukle panga in athlep theya hemi awang hian he supersonic jet hian chak tak taka thlolai po hian nget tak le stable takin awm thei pha ani Steel Bomber B2 Spirit he ve thung hi alien house spaceship nilawin khovela Thlawhna mantau ber ani ve thunga air defense system engpo poltlang theitura duan ni in mail mate aduna lai takawaka fu theitura tana siam ani a USA in kumsa khazakwa somko paku atanga aman tran ani a tuntleng hian boruwa ka buaina chinfelnan alamang ber ani he bomber hi voi khatma ka fu alani lawa hetiang aircraft hi somni le pakhat siam ni in pakhat siam man hi dollar billion ni vel zet ani F-117 Nighthawk a ti ringat po hi Pentagon chuan kumrei tak chung thup alo tum to a ma sela kovel mu theya pho chu ani atang khan mi te mitfuk na ani ngala US major operation reng chuan hetiang F-117 Nighthawk hi atel zi atila kan soi sual om lawe he Nighthawk hi mu theilo angmain an soi thina he hian chan tam tak anaya exhaust fan changkang tak mai nei chu chuan a engine sha le he jet sa hi ateniama infrared detector atangin achan him thina rishiat na lama lo te tu khol te bum turin he jet hian ri ape chuak mi alo tluk ani boka mel ma te beinana du tu sam ani a khol man le athuamna changkang tak wang po hi ani anga he jet hi jet khal nuam ber ero ani lem lawa thunun a har sat thu le pilot te po in khal a har thu an soi ve fo thin ani thunun a har sat thu le pilot te po in khal a har thu an soi ve fo thin ani